श्रीभगवानुवाच इत्येतत् ब्रह्मणः पुत्रा आश्रुत्यात्मानुशासनं सनन्दनमथानर्चुः सिद्धा ज्ञात्वात्मनो गतिम् इत्यशेषसमाम्नाय पुराणोपनिषद्रसः समुद्धृतः पूर्वजातैर्व्योमयानैर्महात्मभिः त्वं चैतद्ब्रह्मदायाद श्रद्धयात्मानुशासनं धारयन्श्चरतां कामं कामानां भर्जनं नृणां। श्रीशुक उवाच एवं स ऋषिणादिष्टं गृहीत्वा श्रद्धयात्मवान् पूर्णः श्रुतधरो राजन् नाह वीरव्रतो मुनिः। नारद उवाच नमस्तस्मै भगवते कृष्णायामलकीर्तये यो दत्ते सर्वभूतानाम् अभवायोषति कला इत्याद्यं ऋषिमानम्य तच्छिष्यांश्च महात्मनः। ततो गादाश्रमं साक्षात् पितुर्द्वैपायनस्य मे सभाजितो भगवता कृतासनपरिग्रह तस्मै तद्वर्णयामास नारायणमुखाच्छ्रुतम् इत्येतद्वर्णितं राजन् यन्नः प्रश्नः कृतस्त्वया यथा ब्रह्मण्यनिर्देशे निर्गुणेऽपि मनश्चरेत् योऽस्योत्प्रेक्षक आदिमध्यनिधने यो व्यक्तजीवेश्वरो यः सृष्ट्वेदमनुप्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरशास्तिता यं सम्पद्य जहात्यजा मनुष्यैः सुप्तः कुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयोनिमभयं ध्यायेदजस्रं हरिम्। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे नारद नारायण संवादे वेदस्तुतिर्नाम सप्ताशीतितमोस्तवः। सर्वं श्रीबालकृष्णचरणकमलार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।